بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhaggeeffattoota fi kabajamtoota hordoftoota warroonni Oromoo da'awaatoo torbaniin gaafii fataawaa guyyaa kamiisaa qabannee isiniif dhiyaannu kun hadhas qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Gaafii keenya hanga dhumaatitti nu wajjin turaan affeerraa kenna. Akkasuma gaafii fatwaa guyyaa har'aa nu wajjin ta'an sheekena Sheek Gazaalii Ajxahaa bakka kanatti nu argamanii jiranii. sheekena bakka kana nu argamuu keessaniif jazaakumullahu khairan, baarakallahu fiikum. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. duraan dursee waamicha keenya awwaatanii sa'aatii kana yeroo hunda bakka kanatti nu argamuu keessaniif rabbiin jazaa keessan isinii haa kafalu jecha inshallah ta'ala gaafii fatwaa guyyaa har'aa guyyaa 18ffaa ji'a 11ffaa bara 1441 hijira qabannee dhiyaannee jirra. Gaafii osoo hin seenneen dura jecha yookaan kalimaa gabaabduu isinii kenna, itti nu dhiyaadha. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa ka asirra jirtan ka qilleensarraa nu dhageettan hundi keessanuu duraan dursee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Sanittaan suudaan warri waan kana torbaaniin kurfeessitanii walitti qabdanii nama yaamtanii gaafii isaanii irraa fuutanii asirratti dhiyeessitanis ka waraabdanis ka eegasanii facaaftanii nama hundaan geettanis hunda keessanuu rabbiin jazaa khayriidha rabbi isinii haa deebi'u. Miizaan hasanaa keessanii keessatti rabbi isinii haa galmeessu. Warra waan dalage kana jazaa isaa argatee gammadu rabbi isin haa taasisu jecha. Sanittaan suudaan suuraa takka suuraa gabaabduu isiidha. Maana isii waliin fudhannaa akka jalqabaatitti sunis suura manamni marti beeku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربين كنا سورة كيستي يرودان ككته والعصر يجون كني يرودان ككتو يرودان ككت جدا يرون كني ياتشسادا مهميدا كيسا كيسا خيري دلقتن اللي ساعة مكانا كيسا كيسا تهمتو دلقاني اتهونغان اللي يرو مكانا كناف جيتش إني ياتشسا مهمي وان نمني الرابو آبو فتو قبوتانان ربي نسان ككتا يرودان يروتي ككت جدا يرون كني أقوال علماء كسلا دادا كجدامو كزمن رسولات جدامو كبعد أسري تجدامو هندو مولدتك أباتا جدان عموم زمن آقافته دوب ربي ما لرتك كتا سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر. ilmi namaa jinsiin insaana jedhamu ilma namaa wanni jedhamu kun hundi warra hongooti jedha. Warra hongoo san keessa warra najaaba warra keessaa fooyam rabbiin haa taasisu. Rabbiin keessa beeka ya'lamu sirra wa akhfaa waan dhokattellee tasanirra dhokattuullee rabbiin kennani beeka. Laa takhfaa alayhi khaafiya wanni makhluuqa jalaa dhokatu tokkollee nu rabbii kenna jalaan dhokatu. Kanaafuu rabbiin hunda waan jiru hunda waan tahee dabree ka ammaan tana jiru ka fuulduratti tahuuf taa'u hunda rabbiin kenna waan beekuuf ilmi namaa kun hundi ka hongooti jedha. Hongoo kana jalaa maaltu bahe duuba yaa rabbii kenna wayta jedhamu illa alladhiina aamanuu warra amanee iimaana dhugaa warra amane yoo taate malee. Iimaana haqiiqaadha. Waan afaaniin dubbatuun barbaachisu dubbate, waan qalbitti dhuga oomsuun barbaachisu qalbitti dhuga oomse, waan dalagaan mul'isuun barbaachisu dalagaadhaan mul'isee jecha. Maaliifi iimaana jechuun inda ahli sunnaa wal jamaa'a qawlun bil lisaan wa i'tiqaadun bil janaan wa amalun bil arkaan yaziidu bil xaa'ati wa yanqusu bil isyaan. Ma'anaan iimaana akkana ahli sunnaa wal jamaa'a biratti waan afaaniin dubbatuun barbaachisu laa ilaaha illallah jechuu afaaniin namtichi danda'u dubbatuudha.
واعتقاد بالجنان هيك اساسا بيك قلبي تدقوم سودا وعمل بالاركان دلقا دام ملسو وان برباچسو دلقا دام ملسو دا كانتو ايمان دغا جدام ور ايمان دغا كاكسيسا امنتو هونغو سنجلا به جد ربين دوب الا الذين امنوا عقيدان اساني كقول كله تاتي جچا كايمان اساني ايمان دغا تاتي كايمان كجبا منافقا كان تهين جچا وعملوا الصالحات سنت انسي امس كتولتو دلغتان جد قلبي تلدو قوم سني دلغا اددا دلغودان اللي خيرات وانت هند دلغاني ك تولتو دلغان وتواصوا بالحق امس حق كوالداما وان شرعي ربي كيست دفه حلال حلال جداني ولي همني حرام حرام الرغور جداني ولي همني akkasitti warra toltu waliidhaame haqallee waliidhaame watawaasaw bilhaqqi haqas ka waliidhaaman watawaasaw bisabri eegasani obsallee ka waliidhaaman jedha duuba gabaabinatti aayaan tun namni marti ka hongooti eega jette warra imaana dhugaa amane takka warra toltuu dalage lama warra haqa waliidhaame sadi ka obsa waliidhaame afur gosa afur kanatu hongoo san jalaa bahe jette دوبا ايغا حق وليدا من جچو حق سن كيساو صبر اللي نما جرتي ماليف وتواصوا بالصبر كان اللي اتئان سوي تجدان واني وتواصوا بالصبر كن اتئاني دفيف نمني توكيو حق دبته جبمون اسانف نبي محمد صلى الله عليه وسلم يرو اساني سن كيستي حق اسان نبيي تهني واني كن تابوت انغبرنا شركي ربتي واهلا قدو دوان كان انغبرنا حق اسان جدين محمد الأمين جداني تران غاف إسان عقيدة صحيحة وحين اتروفه بيت قديم بهني بيت همن وان إسين قبرتو كان هند ويت إسان ديدان مرات أجتشون الردوفه واللس أجتشون لين الردوفه مجنون أجتشون لين الرانتان الردوفه ماري نمتيچ يو حق دبته يو حق نما فدام ركون إسرقهون هفان قبدو ركو سدرت أبسا برباچسا أبسي قصة سدينينو نمرة برباچي سادا الصبر على طاعة الله طاعة ربي الرتي أبسو دعوة قدر الرتي أبسو دعوة نمتي جيسو الرتي أبسو كوني مرتي أران تنكاسي الرتي ولدتك ومن كون هندي صبري برباچي سا نمني كون دلقا وفي ديسيتي لبو فيه ديك أما تاجرو كوان كان رقيفة تاجرو كوان كان ورابا جرو كوان كان دبرسا جرو خير الرتي اللي طاعة الرتي اللي ربو فيه دون صبري دا جداما أكما سمع سياء الرال للبو فيه دولين صبري دا جدما والصبر على أقدار الله المعلمة قلت نمت قلت إرت اللي أبسو اللين صبري دا جدما صبري كان هند ورقبتو هونغو سنجلا بهي جچو ربي نوهما ور هونغو سنجلا بهون هند ربي هاتاسسو سورة نسو إسي قفاو كقرأن تاتي قياتكم مهدرا جيتي قبابنتي namni hoffoltiidha barbaade suura matana qara'ee iimaanni kiyya iimaana dhugaati moo akkam ani toltuu dalagaa jira moo badduu dalagaa jira haqa namatti dubbataa jira moo dhara namatti dubbataa jira waan natti galarratti obsaa jira moo obsaan jiru afran kana keessatti uf laalee namni jedhe yoo kana keessatti akka gaarii jiraatte gammadi waan khayrii irra jirta yoo ammoo hanqoon sitti jiraatte yoo irruwan kana keessatti qabaatte deebi bakka tawbatan jirra gara rabbii keetitti tawbadhu rabbiin tawbaa qulqulluu yoo isatti deebi'an namarraa qeebalaa jenna dhaamsi har'aaf isinii dhaamu gaafiidhaafi deebii kana duratti akkanuma isinii dhaaban sallallahu alaa nabiyyina muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربي سن الراحة جالتون نتس نما تنتلي آيات ربي الراقو دفرته اتن فجدهم ربي نوها تاسسو ربي نما حق دبتو في نما رتي أبسل ربي نوها تاسسو جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم قافيتنا توقفنا كنيت جج لا إله إلا الله جدو سبتشيسو في أبام فيسو وفكيسا قبا جدام مي أكمي سبتشيفنا أكمي تدبام سيفنا وهي بارك الله فيكم جد بسم الله الرحمن الرحيم قافتان كنك جدو لا إله إلا الله جدو ركني لما قبد جداني ركنين سني نفي في إثبات جدما واني نتي نفي قون واني نتي دبم سيف نكوني مالي واني إثبات نتي قون واني نتي قد آب نكوني هو مالي أدانا باسا جدا
لا إله إلا الله جتون درم أنا نساء gabbaramaan haqaan gabbaramaa tahe tokkollee nun jiru illa allahu gabbaramaa haqaa tokkocha san malee allahi haqaan gabbarame san malee allah jechuun akkuma amma durallee yeroo hedduu dubbanne allah jechuun laa yuxlaqu illaa calaa macbuudin bixaqi isa haqaan gabbaramaa tahe irratti malee waan biraa irratti gad hin dhiifamu allah yoo jedhe ilaah yoo jedhe ammoo ilaah yoo jedhe كألي سنين قبني يطلق على معبود بحق وعلى معبود بغير حق إذا كان قبر مرة الليني دبتما كان هنقبر من الرت الليني دبتما كنافو الله جتشون كوني إذا كان قبر مقفر رت دبتما دوبك كان كقبر من جير ور قبر من تقول ما متي مون اللين قبرمي أغان اللي قبرمي علم نما اللي قبرمي aduun illee gabbaramte jiin illee gabbarame jinniin illee gabbaramte malaa'ikaan illee gabbaramte kuni hundinuu gabbaramiinsi isaan gabbaraman kuni haqa godhataniitii miti warra gabbaramuu haqan godhannetu gabbarame jecha ka gabbarama haqa godhate hoo allah faqat gabbarama haqaa san qofa maaliree ma'anaan akkana jechuudhaan nafii wayta jennu gabbaramaan haqaa tokko كلنون جيرو كهكان جبرمي جبرمو هك أقدر تتوب كلنون جيرو كجدان كون نفي جرا مفانا رباتت ركني إسي كيساتوك جبرمان جيرا منجريو سينجرا مال جيت جوابني جبرمان لفقوتي جير هكان جبرمي مود أران جبرمي وجران أران جبرمي جيت ربي توكوتشيو تهمالي مارة نفي استحقاق العبادة إبادة هكا قلتين سأبم سيسو دا مخلوق هندر أيا كان نوعه نوع نساه مفد هاته ملائكة هاته جني هاته مكادقا هاته أدوجئ هاته قبر من سهكا قلتو إرات أبم سيسو دا مخلوق كان هندره ججا إلا الله ججون إثبات جنسون هم أمو إثبات استحقاق العبادة لله وحده لا شريك له gabbaraminsi haqa ka godhatu rabbuma qofa isa qofatu gabbaraminsa haqa godhata ka samii uume dachii uume ka halkanii guyyaa kana nu bariisisee dhiisisu kanu nyaachisu kanu obaasu kanu jiraachisu kanu ajjeesu isa santu gabbaraminsa haqa godhata jechuu isaaf gadhaabanii warri gabbarame kun marti dharaan gabbarame jedhanii gabbarama haqa godhatu isaanii dhabamsiisu kanatu nafyii fi ithbaata jedhamaa jechuu baarakallahu fiikum معناه إياك نعبد وإياك نستعين ويقول إياك نعبد سيقف جبرة نعبدك ولا نعبد غيرك جت له معنى ما لا إله إلا الله كان رتك جيل جاني آيان تقول ما متك كان رتك جيل جت جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سنر حاجالته غافنتين أكنا جت وبولتين جارتي تيا نولي من قلتي بكم جارتين تيا جرتو تيجور irraa shari'adhamoo irraan shari'adhu shar'itti akkamii jedha gaafataan obboleettii jaartii irraa gaafatu obboleettiin jaartiidha ajnabi alagaadha walaakin haga obboleettiin isii si jala jirtu fuudhuu isiittu haraama malee isiillee fuudhuun ima bakka osoo ka obboleettii isii tana gadi dhiiftu tahe takkaaka osoo obboleettiin isiitu ni aakiramtu tahe isii obboleettii tana fuudhuun siif bakka'a nama fuudhuun isaa namaa bakka'u tokko yoo haga yerootiif fuudhuun isaa dhoggamaa tahe ulamaa'ini tahriim mu'aqqat jechuu fi tahriim mu'abbat jedhanii addaan baasan tahriim mu'abbat jechuun nama yoomuu fuudhuun isaan taane jecha nama yoomuu fuudhuun isaan taane sun محرم شرعي جدما كشريعاتي رحمك كشريعان لالو إسال لي سيبك كاسفته ككوبا ولين باتو لي سيبك كاسفته سفر ولين ديمتو لي وكسيبك كاسفته أكا أبوليتي فاك أدادا فأجتشا كوني محرم شرعي جدما محرم شرعي جدما أبدت نمفودون انتاني كون ولكن تحريم مؤقت كجدنين أبوليتي نيتي تيتي تنا haga yeroo qofa haramummaan isii haga yeroo qofa hayni yeroo sun hagami haga obboleettii irraa nikaa haa qabdu qofa
osoo ni kenne obboleettii isii sanirraa bu'e tana nikaha godhatuun ni taha osoo du'aan ta obboleettiin adda baatanii tana fuudhuun ni taha namni akkasii mahrama shar'ii tahuu hin dandahu maan tana haraamummaan isii isiin osoo sibira jirtu obboleettiin osoo jirtu isii irratti fuudhuu qofatu haraama malee isii ilaaluulleen siif hin baqqa'u isiilleen si ilaaluun hin baqqa'u kophaa waliin bahuulleen hin baqqa'u walirraa shari'atuu qabdanii jechaadha isiin mahrama shar'iidhaa miti alagaadha ajnabiidha jedhamti jecha isiin baarakallahu fiikum جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وبولتين تاني تك كنيت غده غيا افرتم شانر دبريجرا ديني دهانا راندا بنه مال غدو قبا dubartiin takka yoo deette haga bultii afurtamaatitti ni teetti yoo dhiigni irraa cituu baate yoo dhiigni dayaa sun san duratti irraa cite yoo bultii 10tti irraa cite takka bultii 20tti yoo irraa cite takka 30tti yoo irraa cite haguma citettu irraa haa citu san duratti yoo qulqulleeffattee irraa cite salaatatti illee ni deebiti soomatti illee ni deebiti yoo yeroon sooma tahe yoo san duratti irraa cite yoo inni irraa cituu baate haga bultii 40 gahe haga bultii 40titti ima eeydi hin soomtulleedhaan salaatulleedha yoo bultii 40tti illee cituu baate bultii 40 bira dabre gaafa kana hukmii biraa fudhata hukmii mustahaadaa warra dhiigni irraa hin cinne yoomuu ka dhiigni irraa hin cinne san fudhata gaafa hukmii san fudhate walumaan salaatilleedha walumaan yeroon sooma yoo tahillee soomti salaata wayta salaattu salaata hundaaf wudu'a godhatu barbaachisa tatawadda'u likulli salaata hundaafu ni waddaati kamaa qaala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam watawadda'i likulli salaah takkaa dubartii mustahaadaa qabduutiin zamana rasuulaa keessatti sallallahu alaihi wasallam salaata hundaafuu wudu'a godhadhu jedhanii rasuuli sallallahu alaihi wasallam inni lammataa yoo dandeette kun dirqamaa miti salaata zuhriitii fi asrii walitti qabdee dhiqata tokko dhiqatti magribaa fi shaayillee walitti qabdee dhiqata tokko dhiqatti salaata fajriitiifillee dhiqata tokko ni dhiqatti kun yoo dandeette akkana dalayti yoo akka kana kan dandeenye taate yoo ka itti ulfaatu taate yoo ka biyya qorraa keessatti nama jiraatu akkasitti yeroo hunda dhiqatuun hin danda'amne taate haguma dandeette keessaa dhiqatti walaakin wudu'a salaata hundaafuu ni godhatti gaafa ammoo isa keessatti zamanni heydi isiidhaa dhufe bifa heydiitiin beeytu hafuura heydiitiin beeytu zamana heydiin itti dhufe salaata ni dhiifti wayta ka heydi jedhamu sun irraa cite dhiiga kanaa jecha salaata illeen dhiiftu sooma illeen dhiiftu abbaa warraatiin illee walitti idaamallee isaa jechan dhiiftu jecha kuni mustahaadaa jedhama mustahaadaan dhibeedha malee dhiiga xabi'aa dubartii irraa bahusanii miti baarakallahu fiikum beekumsi kama rabbii kennaati جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم بولتين تين تكا كانت دائمني غرت دوئي ايغا غويا سديتي يو رابه irratti salaatamaa bayaan tokko yoo dubartii takka irraa bahe hukmiin inni qabu yoo bultii 120 takkaahuu ji'a 4 dura taate hukmii nama jiraadhaan qabu hukmii salaataa fi dhiqaa fi kun itti wajjabiinsaan qabu yoo eegaruuhiin itti afuufamte ka garaa keessatti du'u taate eegaruuhiin itti afuufamte eega ji'a 4 dabre booda yoo ka garaatti du'ee du'aan ka bahu taate itti salaatammoo hin dhiqammoo dhiqan hin kafanammoo kafanan itti salaatammoo ittiin salaatan jechaan garii ulamaa biratti wanni jiru yoo wayta gadi bu'u san ka iyyu taate yoo hayaataan gadi bu'uun isaa ka beekamu taate in dhiqama in kafanama itti salaatama jedhan warri gariillaa dubbiin sanii miti jiruun hayaataan gadi bu'uun kalaalamu gaafa miiraasaati gaafa dhaalmayaati malee eeguma ruuhiin itti afuufamte booda ji'a 5tti takka ji'a 6tti 7 8tti yoo kanatti ka irraa bahu taate garaa keessatti illee du'ee jedhu hukmi manama islaamaa ka du'ee qaba hin dhiqamalleedha itti salaatamalleedha hin kafanamalleedha jedhanii
kanatu irra jajjaba naahiyaa daliilaatitti eega garatti du'ullee eeguma ji'a afur booda tahuun beekame hukmi nama islaamaa kadhalatee du'ee taha jechaadha. Hukmiin isaa in dhiqama ittillee in salaatama jecha. Baarakallahu fiikum. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. قافتان تقوكنا جدا جارتي أديرك يا يوكان هذا منا أديرك يا نهو سفته هذا هو سيسا ناتاتي مسانون إسيهو هذا ناتاتي jaartiin abbeeraa takkaahu jaartiin adeera keetii ka wasiila keetii ajnabiidha. Wanni siifi isii walitti hidhu tokko hin jiru. Isiin alagaadha sirraa sattaratu atilleen irraa sattaratuu qabda. Walaakin akka amma gaafataan jedhu kana yoo jaartii adeeraa san ka hodhu taate hukmii hodhiinsaatiin hukmiin hodhiinsaa shartii ufii heera ufii ulaagaa ufii yoo ka guuttate tahe shan tahee marraa shanii san kuufee hodhee akkasitti ka argamu yoo tahe isiidhaaf ilmoo ni taha. Ilmoo hoosisaa tahaaf jechaadha. Ilma radaa'a isiidhaaf taha. Walaakin masaanuun isii ammallee homaa irraan qabdu. Masaanuun isii alagama. Tunuu alagama turte. Wanni isii fi ka hodhe kana walitti firoomse maali? Hodhuu kanatu walitti firoomse malee tunilleen alagama turte. Tana hodhuun eegaa fira isii taasisee ilma isii hodhuu kanaan ilma isii tahe tuun ammoo akkuma alagaa duraan jirtu sanitti jirti. Yoo isiillee hodhe akkasiin haadha lammataa taate malee tuun alagaadha. Ta inni hodhe suni haadha hoosisaa jedhamti jecha. Baarakallahu fiikum. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. قافتان تقوكنا جدا salaanni bakka nyaanni dhiyaatetti yoo qalbiin bira hin jiraatin salaanni sun fayyaa tahaa jira bakka nyaanni dhiyaatetti yoo salaate. Salaanni dhiyaatee nyaanni illeen dhiyaatee yoo jedhe irra caalaan nyaata san nyaatanii lubbuun itti rarra'uu dhabduu nyaatanii tuma salaatatti ka'utu bareeda. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة عند حضرة طعام. معنى حديث كان الرتي علماء والأبني لا صلاة يجون كن متمان هنجر سلان هنته جتشو دمو لك سلان نمتجي قلبي نساء صلاة كيستي خشوعة برباچسا يو نياتا سنيف کا لبون اچ جراتو تاتي حق صلاة ينبيكو كناف جتشا nyaata san nyaatee haa salaatu jedhame malee salaanni fayyama taati warri jedhan kanaaf addaan qoodan waytan lubbuun isatti yoo lubbuun isatti rarraate haa nyaatee salaatu yoo lubbuun ka itti rarra'in taate salaatullee homaan qabu jecha kana wanni addaan qoodaniif khushuu'a namtichaa irratti nyaanni dhiyaate sun beelli itti jiraate nama beelti itti jirtu nyaanta as jiru salaati yoo jedhaniin qalbiin nyaata san bira jirti khushuu'ni hin bada jechuudhaa fi warri jedhan zaahira hadiisaa kan akkanatti fassaranii warri jedhan marattu salaanni sahiihuma ulamaa biratti irra caalaan lubbuun itti rarra'uu baattu nyaanni dhiyaate yoo jedhe nyaataniituma salaatutu irra caalaadha. لظاهر الحديث حديث نكوني وان ظاهر رشاتي كجيل كنا قبطو داف جيتشا بكم سكما ربي كينات مرتو سلاني صحيح وما يودي سي صلاة اللي جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. نمني بدي ساقاقلوما تكدلق جارتي جارسك أبدوتي رقافتان يو قام ربتي توبة ديبيت ننجد قام أبا والرأسيت حيث سرتها في ويجرا. أولا كرامة لدان دبرتي تكقديدون كوني كبائر من كبائر الذنوب معسيا بقردة فقطة وان مجتمع كيست اللي فقطة دا وان ربي برت اللي جبما دا وان أمتا صالحتو تبرت اللي فقطة داتي أكسم أولين نمني تقويو كأي شيطان إسا تقو قرسيسي حرام أكسيسا دلقي yoo eegasanii seenahee gara rabbiititti tawbaa dhugaadhaa tawbaa ulaagaa isii guuttatte waan dabre saniif akka jabaa seenahee ittiin deebi'u jechuullee waan san keessatti murate
yoo tawbaa dhugaa ulaagaa guutee ka tawbatu taate kun tahta mashi'atillaahi ta'aalaa. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam hadiya sayyini keessatti akka jedhan namni maasiyaa tokko irtikaaba tahe maasiyaa gugurdaa tokko namni dalagee fa'udhiba bihaa fi duniyaa duniyaa tana keessatti haddiin isarra dhaabatee haddiin isarraa bahe haddii zinaadhaa yoo taate fakkeenyaaf yoo nama fuudhin taate 100 garafamee amata biyyaa fageeffame yoo nama fuudhe taate ammoo lubbuu ufii kennee ajjeefamee yoo ka jedhu taate فذلك كفارته سني معصية إساسا إرادي يا رسول صلى الله عليه وسلم أكست أفكنة توبة دعاء توبة سني كفارة إسافتاتي معصية دلقسا إرادي تجرا ولكن نمني معصية سندلقي ربي ولتلوفه تحت مشيئة الله تعالى فدي ربي كيرنا جل جل سبحانه وتعالى وان شركين تهيني شركي قف ربي نمان أرارمني وان شركي قدي ربي نسنيف أرارمجا آية كيست نوه ميجر ما دون ذلك أني أرارمجا ربي نوه ميجر ولكن وان جدامو تكا ربي يو توبان إسا صادق أتاتي إسر توبة صادقة إرابيك ربي حقيقة توبة إساسا أول ما نور رابوس لين ملا تكامو حاجة بلسا إساسا جهنم تجوبته إيجاسني أمو جهنم سنكيس ساباس لين ملا كوني لا تشوتوني أرجما جدًا بارك الله فيكم كنافو نتواني جتشودن دينو تحت مشيئة الله عز وجل نمني حال سنين دبره غير آخراتي تحت مشيئة ربي جرى ربي يوفرين رارما في أول مانو يوفر أمو الزبيتي إيغساني بالداباسا جتشا بارك الله فيكم كنافوان كان إرافقاتو برباچسا كتك اللين إرافقاتو قدالين إرافقاتو دبرتي ديرت اللين إرافقاتو وان أسباب سنين متتهو وان أكا هاسوا فضولي دا هاسوا هجان التنجر كركون التنمن جيسين ولين هاسياني وان سنين غرا فقطات اچ دبرو سورة أكا أرغاني ولت أرغاني سنين قلبين غرا براتي تنم دبرتي وان سنين ركو سنين أنتو تدبرو دا وان أكسي إيغاتو برباچسا إرافقاتو اللي برباچسا أسباب وان سنين كنافو ربين زنان قدين انجن ولكن مال جدري اتن دياتنا ولا تقربوا الزنا زنا اتمن دياتنا ittin dhiyaatina jechaan kun maal ijaan hin laalin yoo laalte laalchi kun waan biraa sitti fida jecha hin dhaggeeffati yoo dhaggeeffatte sagaleen kunis waan biraa sitti fida jecha harkaan hin qabatin harkaan qabatuun kunillee waan biraa sitti fida jecha kanaaf rabbiin ittin dhiyaatina irraa fagaadhaa jecha warra irraa fagaatu rabbiin haa taasisu baarakallahu fiikum جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سن رجالته غافتان تو كنا جدا حجي برنا بيا على الرا سينون دوغمي جرا سببا دبه والقبته اكسما نامني حجي هندوف نكونين ودحيا قالون اسقبتا تكفى ونبيكون الرجيرو ودحيا ونجدمو في هدي ونجدمو واواني أضحية ونجدمو في هدي ونجدمو واواني مالي هدي ونجدمو وانغر مكاتي أوفم هدي ونجدمو هديا بالغ الكعبة كرب جريد بتكوني وانغر مكاتي نمتج هجيد أفديم أوفو إذا كان هدي جدان أضحيان أمو bakkuma hundatti guyyaa iidaa san namni hundi ka hajjii dhaqee fi ka hajjiin dhaqin illee bakkuma jirutti qala udhiyyaan biyyuma mara keessatti qalamti udhiyyaan guyyaa san qalamti malee guyyaa iidaa irraa kaasee haga talaata ayyaama tashriiq san keessatti qalamti malee hajjii dhaquudhaan walitti hidhamiinsan qabdu udhiyyaan hajjiin ammoo wanni gara harama rabbiititti oofamu kuni hajjii wanni jedhamu kuni gara makkaatitti oofamuu qaba bakki inni itti qalamulleen bakka qaba mina tahuu qaba kuni achitti qalamaa jecha baarakallahu fiikum kanaafu tokkoffaa hajjiin nama gabaabatti deebisan malee hajjiin mataadhaan ka ooltuu miti hajjiin hajjamumaaf deemti hayni gabaabaan tokko hajjumaaf deema hayni rabbiin laaffisee fi akkaataa tartiibaata godhanitti tartiibaanni godhamaatuma jiraan mallee akka dhageennutti
hajjiin hajjamumaaf deemti garuu lakkooysi xiqqaadhaa dhibee kanaa wal qabatee akkuma biyya mararraa dhageettan kana. Guyyaa iidaa san gaafa gahee ati udhiyaa bakkuma jirtutti qal tabaarakallahu fiika kuni waan hajjiin akkana taate jechuudhaaf gufatu hin qabu baarakallahu fiika. Beekamsi kama rabbii kennaati. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربي نسن راها جالت قافين تين كانت صلاة أما حالة بيتين نمني أدام ففقاتي صلاة جرا كنرت استهوجت مال جمسيسا إمامك أبتاي قافين لن قافي مجايباتي tokkoffaa bakka salaataa kanatti imaamni maal namaan jedha wayta istawuu taraasuu taqaarabuu jedhu kana imaamni kun maal namaan jedhaa jira. Tokkoffaa walitti maxxanaa jecha walitti hiiqaa jecha qaama addaan hiine kanaa miti walitti hiiqaa walitti maxxanaa jecha walitti maxxananii asii achi jallisuullee nima jira reessaffi istaqiimuun kun isiisan diriirsaa qajeelchaa jecha taqaarabuun kun ammoo jidduu saffii lamaanii walitti dhiyeessaa jecha. Waa sadiitti nama ajaja jecha imaamni wayta san imaamni wayta mihraaba achi seene waa sadiitti nama ajaja. Tokkoffaa walitti maxxanaa adda adda fagaattaniin dhaabatinaa jechaadha. Lammata wayta dhaabattan walitti illee maxxanantanii akka hin jallanne kun duratti as bahee kun duubatti achi bu'ee akka hin jallanne wal qixxeessaa jechaadha. Kun ammoo sadaffaan jidduu saffii lamaanii walitti dhiyeessaa jecha taqaarabuu jechaan jidduu saffii lamaanii walitti dhiyeessaa jecha. Wayta jecha sadeen kanatti nama ajaju amma waa lama keessaa bu'anii jiran. Tokkoffaa waliin maxxanaa jechaan sun addaan fagaatuu kanaan sababa daruuraa dhibee kanaatiif akka shar'iidhaa osoo hin tahin daruuraan dhibee kanaa waan kana fideet addaan fagaatee dhaabatuun kuni murtaa'ee ulamaan illeen itti ilaalanii rakkinni sanii olii dhufuu irra salaanni ji'a gara sadii waan gahu namni manatti deebi'ee masinni cufamee ture sanirra akkanatti waan kana eeggatanii daruuraa waan irra xiqqoo dararaa akhaffii tana irtikaaba tahanii waan sanirra guddoo ajrii argatuuf irra gaariidha jedhamee wanni kun hayyamamee addaan siqanii dhaabatan. Addaan siquu kanaan tokko hafe keessa waan sadi hiireefu jenne keessa lammata saffii takka jidduu dhiisanii saffii lammeessoo dhaabatanii taqaarabuu saffii teessa walii kaleessaa jechaan sunillee karaa kanaan hafee jira. Maaltu hafiree wanni imaamni itti nama ajajee atilleen wayta inni si ajaje dalaguu dandeettu amma diriirsaa jechuu kana ati addaan illee hiixee dhaabattu wali qajeelee dhaabatuu qaba jecha namni kun akkatti walitti qajeelee dhaabatuu qaba jecha haa addaan illee fageenni argamu wali qajeeluu qaba kun duratti as bu'ee kun duubatti achi bu'ee akkan jenne jecha baarakallahu fiikum wayta kana maarree wanni imaamni siin jedhulleen hafe wanni ati dalaydulleen hafe sun dhaabata kee kana nama si moggaa jiru kanaan walitti qajeelchuudha jecha baarakallahu fiikum beekumsi kama rabbii kennaati. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربي يسعدك عجلته غافتان تقوكنا غراغرمان حقيقة إجولة ديراتي في دوبا مالي سرما والقبسيسة غاف حقيقة قالوسان جارتين سيف قالي غمچو علما نوبدت وخان تلو نوبدت سيف قالي جيشا نيا كيانا مو حقيقة يوغو دي أكامي Asfureen fi hajar jedhaa jira fakkaatti. Marattu garaagarummaan haqiiqaan awwalan sunnaa muakkadaadha namni dandeettii qabu godhuudha qaba. Al-Ghulaam murtahinun bi haqiiqatihi jaa Rasuuli sallallahu alaihi wasallam waan kana taheef ilmi tokko yoo sii dhalate takka intalti takka yoo sii dhalatte haqiiqaa irraa qaluun sunnaa jajjaba yoo dandeettii qabaate jechaadha yoo dandeettii qabaate laa yukallifullahu nafsan illaa wus'ahaa rabbiin lubbuun dirquu aga dandeettii isii malee duuba ka dhiiraa rasuulli sallallahu alaihi wasallam akki jedhan yu'aqqu anil ghulaami shaataani isa dhiiraa irraa hoolaa lama takka uree lama irraa qalani isii ta dubartii irraa ammoo takka irraa qalan kunis waan bakka garii garaagarummaa shari'aan jidduu dhiiraatii fi jidduu dubartiititti keetterraa tokko waan shari'aan islaamaa jidduu dhiiraatii fi jidduu dubartiidhaatitti garaagarummaa keetterraa dhiirarraa lama qalan isirraa ammoo tokko qalan faraa'ida keessatti inni harka lama fudhata isiin harka
tokko fudhatti ragaa keessatti inni tokkotu qeebalama isiin lama tahuu qabdi akkanaa kunniin bakka shari'aan itti hikmaa rabbiin ufii beekuuf jecha jidduu dhiiraatii fi jidduu dubartiidha itti addaan baasirraahi dhiirarraa lama qalan dubartiirraa takka qalanii guyyaan irraa qalan ammoo guyyaa torbaffaati sunnaan guyyaa torbaa san namtichi wayita aqiiqaa irraa qalu kana guyyaa torbaffaadha sunnaan guyyaa torbaffaadha aqiiqaa guyyaa torbaffaa irraa qalanii maqaadhas guyyaa san itti baasanii mataadhas guyyaa san irraa haadanii sunnaan guyyaa torbaffaadha kana dalaguudha akkuma san guyyama inni dhalate yoo maqaa itti baasanillee hadiisa sahiha keessatti dhufee jira rasuuli sallallahu alaihi wasallam eda ilmi naa dhalate maqaa abbaa kiyyaa Ibraahim jedhee itti baase jechuutu jira kanaafu eda naa dhalate jedhan eda naa dhalate ilmi maqaa abbaa kiyyaa Ibraahimiin itti baase jedhan akki kummaarree gaafa inni dura dhalatellee itti baasuun ni taha Abii Muusaa al-Ash'arii ka jedhaniin illee guyyaa inni dhalate daa'ima isaa itti fideet Abii Muusaan kuni mucaa kana rasuuli sallallahu alaihi wasallam dheengi'aniillee timiraan dheengi'anii fi barakaanillee du'aayii kadhatanii fi maqaallee itti baasuufitu jira kanaafuu maqaa gaafa inni dhalatellee itti baasuun ni taha gaafa torbaffaa sanillee itti baasuun ni taha amriin bal'aadhaa jechuudha ammoo garaagarummaan akka amma reefu jenne kana ka dhiiraa lama ka dubartiidha tokko ka obboleessi keenya sanitti hidhee jedhu haadha manaa tiyyaatiin gaafsan waan kanaan siif qale yoo jedheen siif qale isiidhaan yoo jedhe gara kaaniin ammoo ani aqiiqatti yoo niyyadhee tahaa jedha silaa siif qaleen kun waan hukmi isaa jijjiiruun qabu yoo aqiiqaan niyyattee qaltellee isiin foonuma nyaatti yoo ammoo isiin sii qale jetteen isima qofaaf qaltellee ka aqiiqaan keessa hin jirre isiin foonuma nyaatti isin gara marattuu foon nyaatuun argame ati homaa waan rakkattuun qabdu akkasillee goota beekumsi kama rabbii kennaati baarakallahu fiikum jazakumullahu khairan barakallahu fiikum gaafiin dhuma akkana jetti ani biyya Lubnaan magaalaa Beirut jiraadha biyya sanitti warri mana namaa nu dalaynu uffata bifa tokko uffachuun nu dirqisiisanii uffata san keessatti surree uffatuun yookaan gurdii gabaabaa uffatuun dirqama mana san dalaguudhaaf kanaaf mee maaltu narra jira maal naa dhaamtanii an takka biyya keenyatti uffata shar'iin irraa jaalatu malee uffadhee hin beeku baay'ee rakkina guddaa keessa jira maal naa dhaamtanii jetti ammas kasbimmaan tanaan fuudhanuu halaal taatii jetti. Tokkoffaa namni tokko yoo dubartii tahe uffata shar'iin uffadhu jetteentu jira sanii waliin alagaa biratti akka itti uffattu qabdi warra isii biratti akka itti uffattu qabdi bakki isiin jirtu kun yoo bakka dhiirti isii argu tahe bakki isiin jirtu kun bakka dhiirti isii argu yoo ka tahu taate uffata gabaabaa akkasii uffatuun hin tahu dubartii keessa osoo taate illee akka wayyaati osoo dubartii qofa keessa taate akka wayyaadhaati wanni kun bakka dhiirti isii argitutti bakka ajnabiin dhiiraa isii argutti yoo ka tahu taate uffata shar'iin isirraan feene san uffatuun hin bakka'u dalagaa akkasii irraa baateetuma dalagaa biraa waan akkasii hin qabne barbaaddatu isii barbaachisa malee duniyaadhaaf jecha diinaa ufii balleessuun hin tahu waan har'aatiif jecha akhiraa ufii ta duniyaa ta gabaabduu yeroo gabaabatti keessaa dabarru tanaaf jecha akhiraa guddoo ta itti achi deemnu ta keessaan baane taas deebi'anii waa fudhatuu hin dandeenye san balleessuun hin tahu kanaafuu obboleettii teennaa waan jennuun libaasa shar'iidha ka shari'aan sirraa barbaadde san qabadhu yoo ka alagaan dhiiraa bakka san jiraatu taate yoo ka dubartii qofa keessa tahu taate haalli akka wayyaadhaati haga silaa aadatti mul'isuun dandahamu dubartii duratti mul'isuun reenuma taha yoo ammoo ka dhiirti naannawa sanitti ka jiraatu tahe uffata shar'iin sirraan feene uffattee dalagaa akkasii itti fufuun hin tahu dalagaa biraa rabbi si haa baasu dalagame biraa tawaan akkasiititti sin dirqine barbaaddadhu siin jenna baarakallahu fiiki duniyaa gabaabduuf jecha akiraa guddoo of duraan balleessini mallaqni karaa kanaan argadhe hoo maal tahaa ka jettu
mallayni karaa saniin ati argatte waan ati dalayde santu ilaalama yoo wanni ati dalayde sun nama tajaajiluu taate fakkeenyaaf karaa uffataa malee waan uffata akkasiti uffata akka malee uffatte malee wanni ati dalaydu kun yani homa halaala waan gurguruun isaa haraaman tahin waan bituun isaa haraaman tahin kama sila shari'atti bituu fi gurguruun isaa ta'u kama takka namaan tajaajiluun isaa halaala ta'u kana takka manuma yoo nazzabte madrasaa yoo nazzabte takka bakka ammoo namni keessummaan itti dhuftu tokko yoo nazzabtee dhiitee takka waa dhiyeessitee ka jettu taate nafsiin dalagaa sanii halaal yoo taate wanni achirraa ati argattulleen halaaluma ayniin dalagaa sanii yoo haraama taate ammoo akka fakkeenyaaf farshoo namaa dhiyeessuu fa'a yoo tahe waan shar'itti haraama maallaqni sanirraa argamulleen haraama ta'a jecha idan kamallaqaa kophaa jira aljihatu munfakka jihaan addaan hiikkataadha yoo karaa halaalan tahiniin maallaqni sun kasee dhufaa jiru taate ayni wanni ati dalaydee maallaqa san irratti fudhattu waan haraama akka nama farshoo gurguru yoo tahe misaalaaf akkasii sun maallaqni illeen haraama walaakin humnuma keetiin nama kaddamtee walaakin ati ufii tokkoffaa mahramni shar'iin ka si biran jirre ka mahramni shar'iin si biran jirre imala deemtee dalaguunis maasiyaa tokko ka jiru san biratti uffata gabaabaallee uffattee yoo ka dalaydu taate kunis maasiyaa biraati ka sirratti jiru hukmiin maasiyaa sirratti jiraatu waan biraati hukmiin maallaqa san itti argatuudha waan biraati maallayni yoo aslichi waan ati dalaydee fudhattu haraaman ta'e maallayni halaaluma ولكن أتي معصية كيس جرتا قال ربي تتوبة كدبي أفت شرعي تتدبي دلقا لدلقا شرع الراسم باف نكرات كونو تكسيسا بربادة جسين جنة بارك الله فيك ربي سيها فيسو جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم دقفتوتا في كابجمتوت هردفتوتا كن سغنتا غافي دبي قويا هرا أسفرت تمر رجر سغنتا بروتين قربان دفعان قولتي دبينوت ربي ورسنا نهاتايسو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.